Sari kakaaw, inatatukian amalinga tu kita amapulong ami ahoy tu nganganu wamanumita. Apatsakat kita tu nganganu wamanumita. Vuhatan numita ko wang zala aradio. Itini sabaw zazay. Itini wang zala aradio. Sabaw zazay. Aramadio kita haw. Wama patusukan no pasolinay kiso. Wama patusukan no pasolinay kiso. 这个时候，我们一起来高举主的名，我们赞美在天上的父神。我们翻开阿美族圣诗第11首，阿美族圣诗第11首，主是父亲，主是父亲，愿神悦纳我们今天的敬拜。Patutut satu, ami asip kita tu bang zalai a zudad. Mapulong kita ami asip tu loka. Saka valu atzvang. Tusa puluh atau tusa atau sir. Tangasa tusa puluh atau lima atau sir. Loka valu atzvang. Tusa puluh atau tusa tusir. Tangasa tusa puluh atau lima atau sir. Sanupansahan mita ko sa wayay. Upi paterep ni yes to varios. Yo zece armiat malahaklong za yes ato sinawawan ningra a midakaw to tamina. Tatata, malazar kita atay ra i di raw a lawas no vanaw. Hani yes zangra asmuar. Saka luat sa to zangra. Yo pakatamina zangra a milazar i marda ci yes a mavuteh. Itiai tarivahal sa a mavarios ivanaw. Matumas tono namnom ko tamina saka sa talamsam sa zangra. Tayra amiraot i kaayaw ning ra ko sinawawa amipalar i jingraan. Singsiyaw, singsiyaw, o mamapatay to kita. Hanang ra. Saka luat sa to GS a mikaketer to vari ato lodis. Terep satu kuya vari ato lodis.
Sarimacat satu kuyat vanau. Lijay haniyes changra. Ichua ay tuku pasok linu valojot namusaw. Haning ra. Savahka sa changra a matalaw. Saka sa suar-suar sa changra. Umaan hakini kunini atam daw. Haluvari atau ludis amitengir to piparimuot ning ra saan. 我们在念一次努班扎某一个的努班扎后，有在armiad marahaglong za yes atau sinawawan ning ra a midakaw to tamina. Ta malazar kita atay ra iti raw a lawats no vanaw. Hani yes changra asumuar. Saka luat sa to changra. Yo pagatamina changra a milazar i marda yes a mavutih. Itia i talibahar sa a varios i vanaw. Matumas to nunanom ko tamina saka sa calamcam sa changra. Taira amira od ikaayaw ning ra ko sinawawa amiparar i cingraan. Singsiaw, umamapatay to kita. Hanang ra. Saka luat sa to yes a mi kaketer to vari ato lodis. Terep sa to kuya vari ato lodis. Sarimatsat sa to kuya vanaw. Milizay hani yes changra. Icho ay to ko pasulino valojot namusaw. Haning ra. Sabahka sa changra a matalaw. Saka sa suar-suar sa changra. Umaan hakini kunini atam daw. Haluvari atau ludis amitengir to piparimuot ning ra saan. 我们一起来念中文，在路加福音的第8章22节到25节。路加福音的第8章第22节到25节。有一天，耶稣同门徒上船，对他们说：“我们到湖的那边去。”他们就出发。船行的时候，耶稣睡着了。忽然有一阵狂风袭击湖面，船灌满了水，非常危险。门徒到他跟前叫醒他说：“老师，我们快没命了。”耶稣醒过来，斥着狂风大浪，风浪就止息，湖面平静。耶稣问他们说：“你们的信心在哪里呢？”他们又稀奇又惊骇，彼此说：“这个人到底是谁？他向风浪下命令，风浪也听从他。”我们再念一次中文，第22节。有一天，耶稣同门徒上船，对他们说：“我们到船的那边去。”他们就出发。船行的时候，耶稣睡着了。忽然有一阵狂风袭击湖面，船灌满了水，非常危险。门徒到他跟前叫醒他说：“老师，我们快没命了。”耶稣醒过来，斥着狂风大浪，风浪就止息，湖面平静。耶稣问他们：“你们的信心在哪里呢？”他们又稀奇又惊骇，彼此说：“这个人到底是谁？他向风浪下命令，风浪也听从他。”赛利嘎嘎平安。这个时候，我们一起为台湾的疫情，还有我们个人的灵命来做祷告。一开始的时候，我要再一次的提醒我们的赛利嘎嘎，这是什么东西？这个叫做 HDMI， 这个叫做 HDMI。买了没有？我一直在讲的，一直在提醒大家，为什么这个很重要？就是你的手机可以接到电视，手机的萤幕很小，那电视的萤幕比较大，所以你从你的手机接到电视里面多方便啊！你就可以怎么样看的萤幕比较大，比较舒服，看电视看得比较久。所以因此，萨利嘎嘎，既然是可以放在电视，所以我们就可以邀请我们的家人、我们的朋友一起来到客厅。来怎么样做礼拜？星期三的祈祷会，星期三的小组，或者是星期三的家庭礼拜、祈祷会等等主日，都有现场感，比你看手机还要更好，而且可以联络感情哦。再一次的说，这个
HDMI 很重要。赶快去买吧！我没有业配，嘎造牧师没有业配。另外，我们要带导的是，就是说我们自己的灵命不可以休耕之外，心田不可以休耕之外。第二个，我们真的要关心台湾。现在屏东已经有印度的变种病毒叫 Delta 病毒哈。在这之前，我们疫情已经延后到6月28号，但是之后就发现了这个 Delta 病毒，所以嘎造牧师再一次的提醒大家，也诚心的建议，我们要再增加14天的这个疫情的这个什么隔离。所以虽然7月12号已经怎么样？可能会解封，但是我们自己要加上14天，所以最好的保守是我们8月份再开始我们完全的这个所谓的这个解封，真正的解封。更何况又很危险的是，目前台北市现在也要开放这个夜市，所以才里嘎嘎我这边有写他说。定夺在你自己哈，你自己做决定，但是一定要好好的保护自己。当然，我也相信上帝一定会保护我们，保护我们的健康，也会保守我们的日常生活所需。萨利嘎嘎就要你跟我一起来合作，为台湾祷告，也要特别提醒我们家人还有我们自己的灵命，不要断掉我们的灵修，我们的心田，我们的灵命不可以休耕。给大家一个我们3声哈利路亚，一起来开始我们的祷告。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。感谢您的代祷，上帝祝福您。米感谢卡古杜萨利卡卡努米达，马扎祖克祖克的给他米多伦，阿门。